Let me call me the bad guy, starter, could believe a champion, master, conqueror, free, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. or Mrs. Dreams, Nibik, Daddy Monster, Daddy Hustler. I live the life I love and I love the life I live. Fire, dead, me, people, there so. Sana nuko. Ni mu maraso man. Rero ni ibintu byose. Ibintu byose kuba umufana wa Rayon ugira ngo ba the sisters ndabasuje. The Blue family ndabaramukije. Gikundiro forever. Yago tubabarire rimwe uzajye kuri kamera. Ukora ikiganiro ureba muri kamera gutya. Unaseke. Useke ugikora uko usanzwe ugikora. Turebe. Nukuri kiba naho icyo kiganiro cyarangira. Utinya kamera. Umva akanukosa guma yitwengira. Bwa mbere je nkora ikiganiro cya mbere nahamagaye umukuzin. Atari umustar umukuzenzi azwi cyane ku bintu by'abakobwa nyene bamukunda. Sinambwa ati ingo dukora ikiganiro. Interview ya mbere nayikoranye n'abajama. Kana gifise umutima mwiza kandi rero aho usanga nonze kwera inzigo. Harya Brianne ntanzigagira. N'uyu ntanzigagira kwera nganuko. Abantu benshi bonzi zindi y'abana bafise umutima mubi. Yes, reka ngushimire kandi nizere ko ukomeje kugubwa neza mwifurije amahoro y'Imana. Ndakumenyesha ngo iyi ni yawe TV, niba utarakanda subscribe ndagusaba ngo yikande ubundi ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Yes, DJ BrianneII Store Lika, yes muramuzi n'umukobwa w'icyamamare bamwita DJ BrianneII. Murabizi ko mu minsi ishize hari ibintu byari byamubayeho bitameze neza. Mwari mubizi ko yafunzwe ariko uyu munsi arahari ameze neza ni muzima, ariko nifuje kuza gusura kuri store ye ndebe uko bimeze. Ariko ikintu gihari, hari umukobwa w'umurundi kazi witwa kuri, umwe mwabonye kwa YAGO TV shari kumuha gift. Namenye ko agiye guhahira kwa DJ BrianneII, yifuje nyine kuza kuhakorera utuntu. Ndavuga ati se uyu mukobwa kari icyamamare ni gute nagenda ntamuvugishije? Ndavuga ngo reka mugwe gitumo turebe se koko aratangaza iki ko kiyaje kwa DJ BrianneII, byagenze gute. Yes, mwibutsa kwambara agapfukamunwa neza kugira ngo tubashe kurwanya icyorezo cya COVID-19 ndetse dukarabe neza, dushyiremo distance, ubundi gahunda zibashe kugenda neza, turebe ko igihugu cyacu kiza kumera neza. Cameraman twagiye murebe hariya hirya ari kumwe n'umukobwa mumaze kumenyera, nawe n'umukobwa w'icyamamare. Ni umukobwa afotora abantu bagiye batandukanye cyane cyane mu bintu bijyanye n'imikino. Ni wa mukobwa w'ikibuno. Aha, yes muri kumubona ni umukobwa mwiza umeze neza. Yes, ni ibyamamare kazi bibiri. Aha bahita kwa DJ BrianneII, ngo mwebwe ni murimo ntago mbashyiramo. Icyamamare kazi Nibiki wewe. Nibiki wewe. Nibiki. Bimeze bite? Krista. Ibi nibyo by'wanyu muzana ibintu bya gituma. Ibiti by'wanyu. Gakubite. Umuginga. Birarenze. Akashawura umwana mubi. Bimeze bite? Cyo ndakwisabye nibiki gaye mimbiza. Umva ngubwire bimeze bite? Ni sawa. Icyamamare kibo. Ngira kure ijya kamera none ndaguza. Anita bimeze bite? Wamana. Umeze neza? Amahoro cyo. Cyakoze umubyibuho ndabona ari neza. Nagabanyitse ahubwo. Ni amafaranga. Uyu mukobwa si ni umukopine wanjye. Umukopine wanjye. Nibiki kutangana? Nibiki kutangana? Niki gishasha mubisha? Ni umukopine we. Murakundana? Come from? Nisi sasa. Rumva birenze. Yasha wintungo. Yes, ndi kumwe na Anita n'umukobwa wamaze kumenyera, mwaramubonye ku bibuga bigiye bitandukanye. Ni icyamamare. Ngo nanega ngo ibi nibyo by'iwanyu none. Krista bimeze bite? Ni sawa sha. Meze neza. Witwa gute kwanza? Banyita Eminyawe from yawe TV. Kesha. Naona ndakubona. Bimeze bite rero? Ni sawa ni sawa. Buja Hit TV. Buja Hit TV. Mukobwa Buja Krista. Rama ina mic. Reka tuwe dushize hano ndabona umengo ushaka ko tuvugana. Ariko nanuzaze hano na kopine. Seringoshe. Nta kibazo. Aha rero turi kwa DJ BrianneII Store.
ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu utaraza guhahira hano hantu Yego Brema yarahombye Brema yarahombye kabisa sana. So ndagira ngo nsabe cameraman ananagaragaze nubwo DJ Brianne adahari ananagaragaze kuntu hano hantu hameze ibintu birimo ni ibintu biruzuye ushaka ibintu byose DJ Brianne ikintu nari kubonamo ni kimwe intsingi se we ahubwo mfitiye se we zirahari ariko ziba ziri mu makezi byaribyo byose niko mbitekereza umusaza se yabona intsingi reka mitemera kuri icyo singizi yose nazibonye nje tuza nyine nyuma ikintu kimwe ngiye kubabaza DJ Brianne murabizi ibintu byamubayeho wabyakiriye gute ukibyumva nk'umunyamakuru DJ Brianne je ndamukurikirana kenshi murandaba ibiganiro byiwe n'umuntu vraiment ndamukunda cyane rero ngishika ngaha hariho ikiganiro yakoze ngira yagikoze kwa Irene ariko aravuga ko azokuzuza 18 ans kwa YAGO uko niyo uzuza imyaka 18 azakora je nakibonye kwa Irene hano twari duhagaze ntago byari fresh neza n'ubundi turacyari muri store ya Brianne murabona ni ibyamamare kazi bibiri umwe ni shushu be wundi none kopine bivuze iki kopine ni umuntu kugira umukopine ni nko kugira nabyita gute ndumva bisa nko kugira umuntu ari inshuti yawe ya hafi ko yashwa ntago ari shushu be oya nta shushu mbega shushu be bisiguriye shushu be ni umujama ukundana n'umubebe nyine bakitana shushu be bivuze iki ntago nyine ngo yagenda bihakanye ko atabawe ntago bishoboka man ntago bibaho ntago yaba shushu be kare sibyo ni woman okay wenda bibaho ariko kuri nje nibyabaho usanze nk'uyu mwana noneho yaragupfiriye mupfi muratanguye bya bintu byawe nta byanjye tanguye bya bintu byawe unye ni nka sister wanje nje naragukunze ni grand sœur wanje man yes rero reka Buja wallahi man nakubeshya iki none nakubeshya urumva nkubeshya iki kubera ko nsetse grand sœur ni grand sœur wanje kubera ko mbyibushye urabona ibitaka ni ibiryo byinshi nukurya i Burundi ntago barya yo ndabira ivyo bintu by'ubikate byo Burundi batari oya bararya ntago muri oya urabona mungana oya bo ni nyanda nagarya ni ufite ikibazo aho sinkunda gufungura fungura gake kabaho niyo mpamvu nangana uko onye kandi urumva ibintu byo kungana ukuje wapi kweri uzaza hakiri kare no kugarda taye donc bahore bashaje ariko bitagaragara ako kantu ntabwo bugashyize mbwa nta kundi arabyemerewe ntacyo arabyemerewe wowe bivuze Emile mpora ndabi ibiganiro byo warateranya ahagira duteranya ushaka kuduteranya yes rero ndagira ngo mbere yuko dukomeza ikiganiro ubaka kanya umva kuri umunyamakuru agiye kukubaza kwanza ubanza usuze n'abantu biwanyu Burundi banagukurikirana unigane yago nabyo nari kubimubazaho uburyo nawe agitangira muri stero ziwe yajyaga azanamo yiganye the bad girl ngo what bro nenda kubaza emi ndakubaza wowe kwanza uri kurondera iki ko ngiye mbona ngo ko ari kurondera iki hariya se wewe ko mbonye unzana n'amakamera ngo ngibiki twabivuganye kuba tutabivuganye nifuzaga kuganira nawe nakubonye kwa YAGO icyo ni icyambere numvaga nshaka kukubaza kuntu mwategurira gift yo kuzana kwa YAGO nkakubaza different yi Burundi mwitangazamakuru ni hano wacu mu Rwanda banzumbaze rero ati witwa gute mbega bimeze gute apana kutura abikuba ibintu byose aho nyene ngo papa tangura bigende gute reka kugira inama emi uyu baby iwabi wawe nago bamenyereye igituma uretse ko rero bira bintu nakoze nje nakubonye ngira ngo hano hari ikintu cyo kuba n'undi muntu cyo kuronde kumbe ari je regura icyamamare
Hello, bakunzi ba Buja Hit TV. Ya demi call me the bad guy, shata kula believe champion, master conqueror, free, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. or Mrs. Dreams. Nibiki, Dedio Monster, Dedio Hustler. I live the life I love and I love the life I live. Fire, dead, me, people, there so. Umvayo intro ni yago gusaba bansabye abantu bo kuri yawe TV. Gira ndabi nukuri kw'Imana n'ubwa mbere mbyumvise. Donc nabibonaga mu biganiro. Ariko ntabwo nari kabivuga gutya aradoda like wagira ngo yamize YAGO man. Reka gasubire mu twumva. Ntago man uranyishyura se? Ntago biba. Amazina yawe wenda ku bantu kuri yawe TV bakubonye ndagira ngo bibwire uvuge n'icyo ukora ubundi dukomeze. Okay, ku mazina yanje nitwa Bigirindavyi Christabella ndumurundi kazi mugabo novuga ko ndumumeti. Ni fo fresh umumeti nuko ndumeti sumubye mu Munyarwanda kazi mama nje n'Umunyarwanda kazi papa n'umurundi urumva rero ko nationalité zibiri ndazemerewe hama vuga ngo atayimanga mu Nyarwanda hama shawa kunzi ba yawe TV ndumujournaliste kuri Buja Hit TV yo mu Burundi ni televiziyo ya mbere we BrianneII TV online ya mbere umva imeze neza hewe mu Burundi none mu Burundi ibujumba ya mbere Buja Hit TV wowe utarayiraba kwanza tugende bakore subscribe ani ushatse ko mbere atabyo narinze nabyo naze ko inje bitangazamakuru tutari kumwe ariko umukobwa afise ako ngiye karane navuga ko ari isesereza ni isesereza mfete ashaka nyene kushira hasi muga turavukana ntaco gusa byaranse nawe nyene ntumone ngena imereye aha no kunyene hama ndaryohewe mi ndaryohewe ko ushobora kuba unyakiriye kugira tuganire nahora ndabiganiro byawe amagitumo man ya bintu wapi kweli ngo mwe muretse ariko ibi mbonda kubaza ako karaka bakubita nako barakubita nari bose bandunze man ako kamera mana nabika Yego frame bajye ujye bigaragaza bro uzura bishiramo ahubwo je nagira ndakumena muzakore oya ano icyari kituzanye nubundi amahirwe menshi yaruko byibura hari ahantu hamwe byagombaga kugera of course twaje kwa Brian kandi mu byukuri tuba tugomba kugaragaza ko twateje imbere muvandimwe wowe ndagira ngo wivuge ku giti cyawe abantu hano bakikubona ubu ku bantu ni icyamamare ku bantu bakunda gutemberera muri Kigali Arena no kuvuga bigiye bitandukanye ku mamace bajya babona umukobwa w'amabuno muri stade ukoze presentation ubu se ko nicaye amabuno ari kugaragara abantu badukubikora bro yes ndagira ngo rero wivuge mu mazina yawe uvuge n'icyo ukora ubundi dukomeze nge ntago mfite ikivugo nk'icya YAGO cyangwa icya Kristo but nitwa Usanase Anita niyo mazina yanjye y'ababyeyi ariko rero kubera abanita b'ibyamamare turi benshi oya ntago ndi icyamamare abanita hari abakoze amazina biragoye ko wamenyekana so hari izina nkoresha mu kazi Dalton photography so ndi photographe lens screen akaba lens screen tumaze kuba benshi kubera hari team duhuriyeho y'abakobwa baba queens baba fotora nyine aba photographe ya urumva rero sibyo se hari ikindi wibagiwe ikihe tugiye gukora umufana wa RAYON Sport sana nuko ni mu maraso man rero ni ibintu byose ni ibintu byose kuba umufana wa RAYON sugira ngo ba the sisters ndabasuje the blue family ndabaramukije igikundiro forever oya abafana ba RAYON Sport turabemera cyane yes mwumvishe rero abantu tugiye kuganira bose ni ibyamamare wenda uyu nguyu we nagakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ariko ku bantu mujya ku mikino igiye itandukanye ndabizi muramubona kandi n'amafoto ahanini mubona akenshi njya mbona abafotographe benshi bafata ku bintu bya football bakoresha amafoto yawe amenshi
turi benshi abafotographe ba siporo bamaze kuba benshi kandi nje right now ntago mfite iki kinyamakuru ndi gukorera ndi mu freelancer bivuze ngo nkora aho bampamagaye nk'ubu amafoto yo muri arena volleyball iri gukina tournament turangije Argentina njya uri gufotora kuva kwa gatanu kugera uyu munsi kujya ku cyumweru so biterwa naho baguhamagaye of course nk'ama equipe menshi asigaye afite abafotographe bayo kubera covid urumva ntago bakitwemerera ko tugenda nyine twisanzura nk'uko byahoze gusa Imana nibishaka tuzasubira mu kibuga Yes, Imana nibishaka tuzasubira ku kibuga. Reka rero nigire ku mukobwa w'umurundi kazi ndakeka ari nawe wa mbere mu gihugu cy'u Burundi ukora ku bintu bijyanye na YouTube cyangwa nimba atari nawe wenyine uhari ni wowe niwe twamenye ni wowe twabonye mbere ni nawe ahari abantu benshi banireferaho kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi b'abakobwa bajye mu itangazamakuru. Byatangiye gute wabyinjiyemo gute? Turafise ba Ozira koze ba Silent Vibes, turafise ba Minushe kuri Magic TV n'abantu nasanze muri game. Mugabo abo bose batanguye kuri Buja Hit, bagiye gukora ibyabo bavuye kuri Buja Hit. Fete rero ndakoseye ko gato ko ari abandi mushoko mwaramenye kubera ku rurimi mvuga hari abamenye Buja Hit kubera je ibintu nk'ibyo rero nibaza ko ntekereza ko impamvu twe twamumenye cyane mu Rwanda hari ukwirefera kuri YAGO right hari no kuba afite inshuti nyinshi z'abanyarwanda cause arabyivugira ariko ngiye kugira ngo simuzi kubera Buja Hit ariko ikinini cyane cyatumye amenyekana mu Rwanda ni YAGO ntekereza ko nanamushimira YAGO yakoze ikintu gikomeye cyane nje ndi umufana of course sorry ndi umufana wa YAGO but kuba hari abamurebereraho ni ikintu cyiza cyane donc kugira ngo nje Buja Hit sinari kwimenya iyo Kristo atajyayo nta kubeshya byakujemo gutona no kwinjira mu itangazamakuru. Bon Emi jewe no kuva kera nahora ndabikunda numva ko umengo nakunda ibintu bya journalisme cyane hama kwa kuniye n'umwana bakura urazi iyo ugikura hari ukuntu uvuga ati je nzoba umwarimu je nzoba umuganga urumva ambwa naje gusanga uko imyaka ukiri muto kwanze ufise nk'imyaka 10 ko uri ku ishuri ubona abari munyine arabantu bakaze canke arabantu bameze neza ukavuga uti je nzo umwigisha mwarimu hama ugeze muri secondaire naho ukatangura kubona abaganga sinzi ko maze kubibona mugari iyo umaze guheza ishuri niho utangura kuvuga ati jewe niho naciye nimbira ati je no kwimana ndumva shaka kuba umujournaliste kubera ko abantu kenshi asanga turi kumwe arambwira ati bera uravuga cyane Krista umunwa wawe rabukoresha nyuma rero natanguye nabyumviriye naho ndaba ibiganiro bya YAGO si YAGO nyene hari n'abandi baba Isimbi ba Irene ba Chita bose naraba ibiganiro byabo kenshi rero muri ka 2020 kwirefe ku banyarwanda right oya tubwiza ukuri erega kuvuga ko arangu bitara zurukobwa kandi rega nta bibyemeye kunca mu ijambo muri uravuga bagwaye ijambo oya rega nanjye nubwo ntaba kuri micro ariko nigeze kwigeraho bivuze ngo kubazana n'utuntu twanye ndi gufasha kubaza nawe station yawe ntago ivi Burundi kubera umvirije bon sinoreka kubivuga okay reka ndababwira je imyaka nabaye mu Burundi niyo nabaye mu Rwanda imyinshi niyo nabaye ngaho urumva myinshi niyo nabaye mu Rwanda mu Burundi nagiye nkuze urumva ndi mukuru rero ibintu byo kuvuga ngo sinovuga ngo harabona rabiye ko mu Burundi muga mu Burundi hari abajournaliste biza bakora ibintu byabo hariho umujournaliste yahora akora kuri Renaissance muga sinovuga ko ni mu DJ Theo murazi kari nga nawe nahora ndamuraba ibikorwa byiwe hari abajournaliste bandi bakora kuri Radio Television Nationale y'u Burundi nabo nyine kwa kuntu buri umwana ubona akavuga ati jenzo umujournaliste ariko cyane muri 2020 urazi ko hari twari turi muri
mu bihe bya corona aho bitari byoroshe kwideplasa ugaca usanga kenshi uri kuri YouTube rero muga yago naho ndamukurikirana no kuba kuri TV10 naho ndaye ibiganiro byiwe ingene abayimereye kenshi nabora nyine bon ko kuntu jemeze mfite ibintu by'abakobwa byo kwanga ugenda n'abakobwa si byo wanje kenshi usanga mba nikwiriye kumwe n'amaji ibintu nk'ibyo rero wikondera abaja umva ntabirenze ariko nanjye sinagendana n'abajama ke nigendana n'abatoto rero kenshi yago naramubona hama rero 2020 naranda ibiganiro byiwe kenshi je urumva ndi umuntu atarakunda gutwenga cyane nyene n'abandi serious ukuntu hama candaraba nyene ndavuga none nk'ubu aha uramureba ibiganiro bya yago urabikurikirana uciye ikirundi ngiye gukora ikirundi ngiye kuvuga mu kirundi sawa ndamuraba nkaraba ibikuna twenga ariko ameze neza seka kweri yesu aba umva akantu kose aguma yitwengira oya shati ako nanjye bajya bambwira ngo ndakabye oya ntabwo urakabye ariko yago wapi ariko njye mfite igitekerezo uze kubimumbwirira yago tubabarire rimwe uzajye kuri kamera ukora ikiganiro ureba muri kamera gutya unaseke useke ugikora uko usanzwe ugikora turebe ni kuri kuba ntabwo icyo kiganiro cyarangira utinya kamera yanabishobora ni kuri yari yarifatiye za TV10 uzasubira imbere ya YouTube mu grand frère rero mani muramwinjiriye sana bro barakwinjiriye sana abafana dufite n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nk'umufana okay na jene na sinzi ko mwabonye ikiganiro twakoranye na Majet twiko uje inyuma kamera acambwira ko nibyo bakunda kujya kuna twenga batamureba yago we niwo bikora uri kuratwenga ku yes uba winjiye mu itangazamakuru ufite abantu wirefera bahani iwacu mu Rwanda abo ba yago uravuga ati reka nanjye mbyinjire wari ugeze muri 2020 2020 nyine niho nari ndakubwira ko narabiye ibiganiro kenshi wasanga ndyamye ndiko ndaraba ama interview ndiko ndaraba nyine ibikorwa mu nyuma ndavuga kubera iki gusa groupe yanje abantu tugendana mu Burundi bahora bumva ndagasubiramo kajya ka intro yago bacambwira ngo mani wowe ibintu by'umujournaliste ubishobora niho rero hari umugenzi wanje hari mugenzi wanje ndikubwira bari abagabanya volume hewe mugabanya volume ngari byamamaresha no karate twikomereza hama hari mugenzi wanje yaciye antwara ambwira uri siyo ko bishobora ukagenda bishobora vraiment acanjana rero kuri Buja Hit big up sana Titilo Titilo man ndanamukunda ni boss kazi ni mabuja boss yitwa Kuke cha uwo mugenzi wanje arantwara kuri Buja Hit bacarambwira ati bon urumva bishoboye ego kora stage rero y'ukwezi kumwe turaye ko bishoboye hama gutangura akazi ebana nakoze bya bintu byo kuvanga ngo biki nibiki ngo gutinya kamera ngo ibiki nakoze ikiganiro ca mbere ebana abantu bose arambwira tumingoro bimazemo igihe mingoro bimazemo biki ingwane rero yaje kuba kwako natanguye ikinyarwanda biraba ukuntu nyene kubera iki kuba ko ari abantu batazi imikurire yanje batazi uko bimeze acha bavuga ngo kuri kuvuga ikinyarwanda ibiki nibiki ariko ntibyari byorosha abarundi turakundana cyane mpete bashaka kumvuga nyene ikirundi su urundi rwanga kandi ndabakunde cyane murabizi bashaka rero kumvuga iby'iwacu muga hari ikiganiro nakoze ndisigura nyene mbabwira impamvu usanga kenshi imvanga nibaza rero ko bantahuye bwa mbere noneho ugitangira guhamagara umuntu wa mbere ngo mugiye gukorana interview byagenze ute wari ufite nimero z'abastari ko tubona ukunda gukoresha abastari bwa mbere je nkora ikiganiro cya mbere nahamagaye umukuzin atari umustar umukuzin nzi azwi cyane ku bintu by'abakobwa nyene bamukunda sindambwira ati ingo dukora ikiganiro interview ya mbere nayikoranye n'abajama ndibuka ariko ndagutera inkuru shayeme interview ya mbere mubwire mabujuyu ati ndabira urumva twatwicaye tuko turakora rugambere nyine napavye ubwoba bwanyishe
kwako tuzinanye barya abahungu gasanga ndiko ndagira ukuntu numa naratwaye njyewe yarambwiraga urumva njye n'umushuti wanjye kuva imbere donc ajya kujyamo narambwiye rero bera njye narebaga uko tukora mu Rwanda kwa namwe rero mu Rwanda niwinjira nabi birakwicira izina anytime birangire nyine nta kintu ukoze so genda gake kuko njye sinarinzi public yiwabo imeze gute izamwakira gute na arabyinjiramo sasa noneho akajya akoresha amageste sinzi mfise umukobwa ntari bukubite n'umutumirwa nk'intoki babona ari kujya guceka wasanga ndiko ndambwa cousin kajya gakosa ko kuzura kora ko canke kwicara hagati si sawa niho rero icyo kiganiro mfite niho bitagenze neza muga ibyakurikiye hose nari ingwanye kazi byari sawa uwo ni uwa mbere uhereye ku mukuzi noneho umusitari wa mbere mu Burundi wahamagaye umusitari tumaze gukorana hari abo hamagara niba kwitabe hari uhamagara akubwira ati ndi busy sishatse kumuvuga ga kandi ndaza kumwandikira kandi ndamwibutse akakubwira ati ndi busy mana yanjye ndakujyo ibintu ntibyoroshe n'ukuri umusitari wa mbere mwakoranye twakoranye maze muhamagara wumva gumeze ute muri wowe yakwitabye gute maze gukora interview nyinshi reka ndabyibuke umusitari twakoranye naciye nkorana narakoranye na Mr Champagne sinzi ko mumuzi Champagne ndamubona narakoranye na aratwika kuri Instagram na Generate Bindondo twarakoranye na hariho na ma conference twagiyemo turakorana na BrianneII turakorana na Ozi turakorana na wa mbere se ni sindabyibuka neza gusa ndazi ko biragoye umfite ikintu nshaka kumenya ni iki biragoye hari igihe telefone nk'umuntu kwanza je ntakubeshe sinelefone ndakwandikira kuri WhatsApp hey bro nitwa Christian nkorera Buja Hit TV nari nifuza ko ma interview birakunda si bikunda arashaka kumbwira message kamara nk'indwi yose batarakwishura kaburi umirijeho gato kenshi rero usanga nigiye mwibarabara gukora ibiganiro byo mwibarabara abakomedien nkabarondera tukaba ariwe dukorana narakoranye na Alvin Smith sinzi ko mumuzi Alvin nawe nyene twarakoranye mugawe urumva ntitwakoranye ntiyangoye kubera ko hariho seri sinzi ko muyizi umuropozi twakinana rero ntiyangoye ibintu nako wa comedy ni comedy twari nagari filme ni comedy twariko twarikinye nyene yitwa umuropozi turakinana nyene umuropozi ni iki umuropozi sinzi ukuntu mu Kinyarwanda ndi bubivuge uyu unyavukiye i Kigali mugabo ni wavukiye i Kigali umuropozi nyine ni uyu kwari w'i Kigali ntabyo ashaka kumenya emise we yabimenye sinye ndamenya umuropozi igisambo oya umuropozi urabona nihe hari nka basi hagiye hano bahora bakura imicanga amabuye ibirombe hari barya abantu rero baropora irya micanga babakuramo irya micanga bakuramo n'arya amabuye nibyo umuropozi mu Kinyarwanda bavuga gute nabyo biratwengeje sanifo fresh Ego mu Rwanda tumwita umucukuzi ni umuropozi rero urumva comedy ure no kuropora comedy titre yari umuropozi umfete sinzi ko wayibona umucukuzi twakundanye n'umutipe w'umucukuzi ucukura ari umuropozi okay nibyo rero nibaza ko iri no kuri YouTube channel yiwe ni Alvin Smith iriho ndibaza ko izara narangiye ego nibaza ko mutarayiraba muyiraba naga comedy kameze neza cyane ukabura uramamaje bagende bakandi subscribe yes winje mu itangazamakuru urarikoze birakugoye nk'umukobwa none wabitekerezaga gute mu muryango babyakiriye gute kujya mu itangazamakuru bon je rero ntacyo byari bitwaye muhira koko
papa wanje ni intama nta mutima mubi mutama wanje nta mutima mubi naramubwiye ati papa rero ndarambiye no kuryama ngaha umugore wumva je navuye ngaho 2019 ibintu bya covid ntibyari bwaze kandi nangiye muri vacances numvaga ko nzogaruka ku ishuri mbona rero ibintu bya covid bigiyemo papa nca ndamubwiye ni ndarusha no kwicara ngaha reka ndondera akazi nkore umva je ntacyo byari bitwaye gusa kwinjira mu itangazamakuru uri umukobwa byasa nkaho bigize usanga man duhura n'ibintu bikaze kose umuntu akakuvuga ngo urisutwa kandi n'akazi urimo uremeruka man ibintu uremeruka abo musazi kuko nugenda kuganiriza umuntu umeze uko wabyimbye shiramo n'ubu blague bwinshi ariko hari abantu bakufata ati kara akobwa nagasutwa biki nibiki kandi arakazisha kuri atwenga umva bitwengeje ibyo mvuze bakwita isutwa fresh to rero muga rero iyo uzi icyo wagiye kurondera ibyo ntacyo biba bikubwiye baravuga ukabandanya akazi bakavuga ukabandanya akazi yego wanyu bakwita isutwa mwihangane emirega nakomereza mu moto indura aho urajura amviriza no ejo bundi yaranabipostinze sha arantuka koko kuki ukunda icyo kintu reka mbabwire mwemwe ibi bintu mwari mwabipanze uti gute jeje narabonye kuri stati zanyu ko mwavuganye isaha n'igice abantu kuri WhatsApp telefone yanje irihewe ndayifite ngiyi nzana ndakwereka mwebwe mana oya nzana ndamwereka oya telefone ni yanje ariko oya isaha n'igice nawe urakabije byibura none igitara twatuvuganye isaha ari ubwa mbere abantu bavuganye mani bakavuga ni isaha yose sibwo mwavugaga ibiki twari turi kuvuga iki mubivuge nanjye mume mikro mbabazi twari turi kuvuga mwavugaga iki yaramamagaye ati nitwa Emi Krista yaranditse seri Krista musaba acandungikira ifoto mbi mu buzima kandi ubwo yarazi ko ariyo nziza afite ati ngira kurungikira ifoto ati nitwa Emi nkora kuri yawe TV urumva agaca kurungikira agafoto hajya bakemera niyo foto bayemera muga niyo foto mbi agira ndaza kwikwereka ndavuga yereka abantu menyereka telefone nyerekana nayerekana ngenda byanze ibyo bintu mutaza kurwana kwa Brianne oya nitwarwana hama rero nimba yarabonye ati akakobwa kava kangara ko canke kava katanyishura vuba cyane telefone cyandi itaburaze wa munwa wanje uravuga ate ngani ibiki waruno dukomeza aho mwavuganye nk'abantu baziranye yaramumagaye ibiki wakintu turavuga shangera nansinzira disi uranandirimbira iwe nyumvira umujyama nyumvira narasinzira ndamwamana ndiko ndasinzira reka basi izo tuzovuga nejo sinanakumenye neza baravuganye uno agera arasinzira nimba mukorota kwe aririmba byo abantu muri kubyumva murumva ko bavuganye hagati ya saa oya ari nka saa 5 igitekerezo cyo kuzana gift kwa Yago ninde wakizanye byagenze gute none Emi ndakubaza ikibazo kimwe ibyo birakuraba wewe ndikukubaza birakuraba vrema kandi urisutwa wewe uko sutwa uko sutwa abikusuwe nubundi abantu barabibonaga sibyo barabibonye kandi ko ukunda tubwire ukunda Yago bon Yago oya yagutwenga ari cyo mu Yago umuntu atahure neza sinzi ko mwabonye ikiganiro twakoze twe turashaka Yago nta muntu n'umwe atomushimira ahubwo umuntu amwanga sinzi ko akomeneza mu mutwe umuntu amwanga sinzi ko akomeneza mu mutwe gutukana amazi ikirundi kikitukana birabasha udakomeye neza mu mutwe abatuzuye nka wowe mba mbona udakomeye neza mu mutwe iyo ndakurabye mba mbona abantu muri kumura murabona ntuzuye ko mbona hari akantu bura ukantu ushyizemo karisa nuko umupanga kuza nawe yagashizemo kare wahumvise kare nta kibazo hari icyo uravuga ati
yago ngomba kumuzanira gift wabitekereje yego naricaye ndiyumvira ndavuga ati ko ntayanzaniye mani wumve kandi ngo sha kandi akundi ibyo ni isesereza nyine naricaye ndiyumvira ko ndonse ukuntu ngira voyage mu Rwanda kandi yago akaba ari umuntu narabiye ko nuvuga ko man ni ibintu byinshi kenshi uri kuraraba ikiganiro naho wowe ushavuye naho woba utaryohewe ukaraba imisiyo ziwe uca usanga watwenze kujya nyine yitwengera uca usanga nawe watwenze ndavuga ati reka ndamurabire nk'akantu ndamuzanira kuko ni umuntu je ninjiye mu itangazamakuru ndabira kuri we urabyumva ngateka ndamugirira aka gift azoraba akavuga ati ibikorwa byanje no mu Burundi birashika niwe rero naciye nkagira kajya kantu watekereje none gute kumuha gift y'ifoto bon ahantu byavuye nta handi mfite nk'ubu ndashaka kugwa gift sibyo nkabagura nk'ikirato mbwa ikirato kirahera baracambara kigahera impuzu irahera amahera ndashaka kuyaguha ukagenda cyangwa nkagusohokana bigahera mbwa ifoto uri umuntu uhakonesa nyene urashaka kuyishira ahantu ukabika burya ntijipfa gutakara taburo ntitakara urashaka kuravuga ati hagiye azora yishira avuga ati vraiment ibikorwa nkora no mu Burundi birashika sinzi ko mwabonye ko irya foto irimo idrapo ry'u Burundi azuhora aravuga ati fresh apana umufana afisa abafana benshi mu Burundi iriya foto wayimuhaye uhagarariye brand ambassador wa YAGO TV show mu Burundi oya wenda si ibyo bisaba iki bisaba kuba uri umufana gusa si byo ra donc bose niko mbitekereza ariko brand ambassador ni YAGO uhagarariye abafana abakunzi ba YAGO i Burundi bose sinzi ko ari uko bimeze mugarumva agenda mu ndumufana ku giti canje ariko murabye mu commentaire hari n'abantu benshi bamukunda mu Burundi cyane bahari benshi ariko wideclare akaza kuri kamera ni wowe nawe wambere bikoze cyo muri yagiye ubugi uyu narabimubwiye mura no murundi avuze induru ambonye ndiruka wari usko wivye sana nshayime kuri mubi kuko birukanzwe ni hano harimo gusesera uyu ni inshuti yanjye hari ibindi ndibuze kuvuga nuko ikiganiro cyaba kirekire ariko reka tubyihorere ubu uyu munsi itandukaniro rya entertainment yo mu Rwanda ni Burundi bitandukanye wowe uri umunyamakuru wahari i Burundi urabizi ubona bitandukanye different yabyo itandukaniro rirahari itandukaniro rirahari mugerageje kuraba nutanga nk'akarorero gato hariho indirimbo y'umustar wo mu Burundi aheruka gusohora yitwa Arafro muramuzi ngaha yaramaze igihe kitari gito ngaha aba Arafro ramuzi ni umutipe witwa Arafro ni nawe nyene yaramaze iminsi ngaha yasohoye indirimbo kandi iryoshe vraiment ikubita 14,000 ntawe muzi okay uno umustar Burundi uzi ejo bundi Bruce Melody asora indirimbo amasaha ikabigeze muri 60 na amasaha ni bara 3-4 tipe ya isasara kandi nabwo barakoya hombe niyo mudakubwira ati itandukaniro hari kuko hano social media murayumva cyane mugana natwe biraza man biko biraza tumeze neza oya nitubarebera kubera ko tubarebera kubera iki natwe rega kwiki tubarebera umva tuganire sifo fresh we nura oya sidakara mugani tubarebera ko mwebwe tubaraba we ushaka fanini ushaka fanini juweye we banza wumve we tuza nkubwire iyo igihugu kikurusha urumva ukigiraho ubu ngubu ikintu kijyanye n'isuku mu mujyi wa Kigali kameme umaze gutembera warabibonye uramaze kuzibujumbura njyewe ndi kuvuga turi gukompara nago njye gukompara reka gukompara je ndiko ndavuga nago yatuvuga ndabizi ndakubwire je ndi umurundi kazi nkaba n'umunyarwanda kazi nta ribi ntacyo mugabo nuri kuranyumvisha ukuntu ngo tubarabira ko tubarabira ki rega twese duteye imbere DJ Brianne ni muntu ki i Burundi no kuri bo je ndaza kuvuga ku bwanje DJ Brianne ndamukunda kubera
ufite ukuntu ameze oya mani winca mu ijambo icyambere nasubundi gukora ikintu kiganiro nakundi yangane amazi bica bihero amazi bica bihero ivyo wabaye urumva Brian icyambere natanguye kumukunda kandi numvise yabaye mu Burundi ni cyane natanguye kumukundira nyene ukuntu yivugira tu ameze neza sana gifise umutima mwiza kandi rero aho usanga nonze kwera inzigo harya Brian ntanzigagira n'uyu ntanzigagira kubera nganuko abantu benshi bonze izindi ry'abantu bafise umutima mubi abantu bonze kenshi baba baranutse bafise kunanuka base bananutse kenshi usanga bafise umutima mubi umenya rega uri gukora kuri YouTube y'abanyarwanda ari abantu tutumva izo ndimi zawe buretse nibaza abantu bananutse bagira umutima mubi 80% akenshi ariko 80% sinzi niko Imana iba yarabikoze abantu oya suku ntabwo donc uzarebe ntago ngiye gusesereza ariko rimwe na rimwe umuntu unanutse niba bayumva kuri bumukandagire ntago mbizi reka tufate nko mu kazi uzarebe iyo umuntu murushaho akantu gatoya warateye imbere igihe cyose ahora ashaka kukurwanya kwa rero no mu mubiri iyo umuntu ari muremure agusumba nubwo nawe waba uri muremure aragusumba gati ikintu ndacaka kandi mu mutima we nta kibazo na kimwe yifite nenda kubaze mada we ko tuzinanye tungana wonze uko unye wabyuhijwe niki nje n'umutima mwiza bro mbere ukinanutse nta mutima mwiza warufise harimo no gukura mani hari ukuntu umuntu akura umubiri ukihindura hano ufise imyaka ingana kandi tangiye kunseza ngewe cyo nsiyo ndi muri 20 na 20 ikintu cyambere indira ikintu cyambere indira Linda kwanza ikintu cyambere maze kubona abakobwa bose bo mu Rwanda gitinya kuvuga umuntu mukuru arimo afise 23 afise imyaka 23 nayirengeje ndabyemera ninga ndayirengeje wowe wa mbere w'umukobwa mu Rwanda afite imyaka yine nese niba Brian afite 18 ngewe mfite 12 nose mbeshe tuzi kiganiro basha dusoze yes reka ngushimire kandi we kuba wemeye kuganira no kuna yawe TV dusaba abarundi nanabashimira muri rusange kuba bakore subscribe kuri Buja Hit TV bagaruke nani wanje bakandeho subscribe yawe TV ni wawe yawe TV ya ni wanje kumana ndi kumwe na CEO wa yawe TV kuvuga ngo aba yego vrem CEO Joby Joshua CEO Emi CEO Yago for real CEO Brian DJ Brian CEO Dalton Photography yes rero ndagushimiye cyane kandi nanjye support yose wanyeneraho hano mu Rwanda nyishoboye nayikora nsaba n'abasitari hano mu Rwanda bahari ntibazagende badakoranye nawe guys cyane abantu maze gutelefona ndababwira ati nitwa Krista ndakeneye ko twoganira mu kamayente bashane muri ko mutima mu burazi ngene twe twirirwa turabavuga haji wacu mugandaje murangayeko urakoze cyane Imana igumugisha kuri Instagram witwa gute kugira ngo abantu banagukurikirana abanyarwanda mundemere kuri Instagram nitwa Krista Lion plus 257 Krista Lion uraza kurishira ko sibyo ndarishira ko ugiye kumfollowinga je ndahita ngufollowing agiye kubikora ni Krista Lion 257 ego sha mundemere Jahid presenter no kuvuga ngo hano mu Rwanda urahageze turi gusoza ikiganiro nta wundi muntu yashira antukavure na judge jaja wimwerekana wimwerekana gitume Burundi zibaho yego zirahari zibaho ako nabonye umuntu bavunnye amaguru Landry promoter barakubita yes Imana igumugisha murakoze cyane namwe kandi bahezagire yes reka nshimira abarundi bakurikirana ibiganiro byawe TV my name is Emmy reka nshimira umukameraman sha kameraman wa yawe TV mwana mwiza njewe ntago nabyemera mwe murashimira abarundi n'abanyarwanda mutaradushimira use munjijije aya nababaye bakunzi ba yawe TV mukobwa nta komenza muto nakundi murakoze witwa kuri Instagram yes ngiye nitwa Dalton Photography n'abantu bakeneye abantu bakeneye ko tubafotorera ama event yabo
mujye kuri Jobash Empire, iyo ni company. Natwe dufite CEO witwa Joby Joshua. Turamwemera cyane papa wacu. Mu following ubundi mutubwire dukora akazi, hariho na nimero za telefone bana na website, ibintu byose biri tayari. Wakoze cyane ndagusabe ufilme irya shenete yambaye. Nzobukotiriritse bro. Manje nzokuzana gift yemi nagaruka. Manje sha wambaye ibyuma. Yambaye iminyururu ikorera imageragere. Mageragere bro. Wasanga umukobwa ufite she. Wahe. Bashandi sengo. Rahira ngo nukuri. Reka nkwihere Blaze. Yo Blaze yo bagoye nukuri kwa. Nukuri. Blaze we. Kupa babarira. Bye sha Blaze.